كملت الفيديو يا جدعان. النور قطع في البيت كله. اطلع اشوف في اصوات غريبة في الشقة. اطلع اشوف في ايه. ثواني افتح الباب. ايه ده؟ مين اللي حط؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت مين يا عم انت عمال تطلع لي ليه؟ انت مين؟ انا مين؟ مين؟ يا نهار أزرق، انت مين؟ انت مين يا عم انت؟ يا نهار اسود. وانا هعمل ايه انا دي دلوقتي؟ مين انت؟ وانا همشي ولا اخش؟ النور قاطع. إيه اللي خلى النور يقطع؟ يا عم انت عايز ايه طيب؟ نهار اسود. انا اروح فين انا؟ انت يا عم انت مين طيب؟ لا والنور قاطع. عايز ايه يا عم انت؟ نهار ازرق. نهار ازرق. ده انت رايح فين؟